0105 con destino a Madrid, España. Favor los pasajeros abordar por la puerta número 5. Intercontinental y Aviación les desea feliz viaje y pronto retorno a nuestro país. Gracias. Karullaktaman vivirkani, alli kawsanata mashkaspa. Karullaktaman vivirkani, alli kawsanata mashkaspa. Diospa ruranata sakispa, Diospa wasita kungarispa. Raki rakimi sayarkani, utkati grashani yuyaspa. Diospa ruranata sakispa, Diospa wasita kungarispa. Raki rakimi sayarkani, utkati grashani yuyaspa. Un fraterno saludo para mis grandes hermanos y amigos en el Señor, allá en España, Murcia, Madrid, Valencia, Barcelona y en Italia. Karullaktapi tu parinchi, Diospa wawakuna purasya. Karullaktapi tu parinchi, Diospa wawakuna purasya. Chikan yuyaykuna rikuri, alli yuyaykuna tukuri. Diospa kashkata nayarispa, viñanapita mashkanchik. Chikan yuyaykuna rikuri, alli yuyaykuna tukuri. Diospa kashkata nayarispa, viñanapita mashkanchik. Y un saludo especial allá en los Estados Unidos para los pastores Francisco Villapa, Manuel Huerta y pastor Walter Montalvo. Bendiciones, siervos del Señor. Samuna punja sayamupi, kusikuspami tigramusi. Samuna punja sayamupi, kusikuspami tigramusi. Yaktakunaman sayamuspan, chikan rikurichi. Diospa wasiman kuchuyana, mana nyukanchik pitiranga. Yaktakunaman sayamuspan,